Kublai bagi perlok kita jumpa ya kan ka channel jongi ka CWD official channel. Minta ka gantian ka video ngan malam sapi ka kupor ha ka bay day bat ka EFL Cup lani ka Carabao Cup ka way na ki tournament ka ba. Jumpa ni ka ha po kari England man la usnam. Ka Carabao Cup minta ka samoy ka ladap penilai kaya ka third round. Bat ha ka ni ka chinai ka jong ka third round ka Newcastle United kalak penkendit yang sasisian syaka partai namar ka cingcop jong ka ya ka Manchester City kawai nak kenhuan ka baklan bortam hapo kari England mentapat kumjuru hapo ka partai dah sikula not hakabayakan ka gol atap dak kluri le ka jong ka basa kemat bu isak hakawi pat ka cingile kai ka Manchester United kala job da lai gol lanot wala da ka klem penilai kai yang Rashford bat dia Bruno Fernandes beri kapten jangka hingga ka Manchester United kala job da ka basuk ya ka Crystal Palace Hakawi perkacing likai ke Liverpool ru kala job dak basuk ya ka Leicester City dan lai gol. Hakawi perkacing likai ke Chelsea FC kala penkendet ya ka partai dak ka pendiam no ya ka Brighton and Hove Albion nomor baling ong bakal penkendet ka partai nomor ka Chelsea hakanika samway kamsyam la stang dak kata kacing likai ka ba penhun nak pentaki. Bai ba no kesan ka Henry kat ka pakai likai ki bai ba fans ya ka Chelsea buat sin Kitnum pun sin Kim Hun yang ka bak Chelsea ke lek kai ho ka klan bahan baik kam jula pat banjong kani ka dika gol ka bani kong nak benta uni upenai September nak benta ka Chelsea FC aku iperkacing lek kai ka Fulham kala job dak arla gol ya ka Norwich City ka West Ham United ru kala job dak gol landot ya ka Lincoln City ka Bournemouth ru kala job ka Stoke City ka iperkacing lek kai ka bapin kendit yang yaki pai ba no kersan kalong ba ke Everton kala laan pelim na ke Aston Villa da arla sigol ka Everton ru kam sam lastang panile kai pha hakan ka samai ko benta ka ba ka Aston Villa kala penista kata ka jeng klanjong ka haka Premier League Andre hakan ka Carabao Cup kendet kersan kala sya ramno haka Everton da arla sigol ka Arsenal ru da ka basuk kala job ya ka Brentford da Silanot Port Vale mu kala job ya ka Sutton United sakoi perkacang kai ka Bradford City kala ram not la argol hak kemat ka Middlesbrough ka Mansfield Town ru kala job da laila ka way ling bakatai mereka shoot out nomor kacing kai bat ka Petersborough kala ya drone da arla argol ka Ipswich Town ru kala penkendet ka partai da ka job not ya ka klub Premier League kata ketika Wolf Exeter City ru kala job da shield goal lanwat ya ka Luton Town ka bai kai hapok ka Premier League ka Salford City pat kala cara meno ha ka Burnley da Saulanot ka Blackburn Rovers kala peni kata kacing hanjong ka da ka Belium ya ka Cardiff City nasan la arko tetang kini kupor ha ka bai dei bakal result jong kanika third round jong ka EFL Cup de ni saya pai pak aku video ka fourth round manu banding du jano datang kan ika kubor nak bentakan ka video kublai ya pibaro di balapai kan ka channel ini like share and subscribe kublai